Abakwatwa Alpha Timothy w'imyaka 27 ku Mbarara City Omuruti, Ambrose Agaba w'imyaka 26 ku Agacencwire District, Herbert Namara w'imyaka 24 ku Byabakoora mu Kyegegwa hamwe n'omukazi wa Chifa, Sharon Arinda w'imyaka 21. Aritubanza cyo kwa Kamwenge 2024 abainazi bakatahira Stephen Rukundo w'imyaka 26 omushuubuzi hardware mu Byabakoora bamushara maraka n'obusheija yafa konko omukazi we wabeera nawo munju tubamwita mukamwine ekitsu ibitse mwe mukamwine akaharhe umuhoro gumwe wabaye no murakariyo akar namara na nemusye ebiri ibuko no musye gumwe nyonkanye no musye gumwe asengenda no musye gumwe namara ino ubwo musyo ukagera labwe ninga byona tukabire ko bera mukabisugo no muhoro yo ikindi kintu kitwagenze bera mukabisugo muzo ubwo ukagusiga nkahe nyoye nanye byona nkabisugo nkahishwe byo kagusiga kuri akitanga umucenje kaburiyo mbwire bwa Samwenda ahura abatuze batahe banje bateresimu umwana wawe Rukundo yafa nabuza nti yitwa ki tibakimanyangwa musara nayi mukabwangu nashohoro mbwire bwa Samwenda za kushikaho usange nziyona yesagama uri abamazere kumwita hatkurgaho umwe bagutwara tugenda tuzika tushasha munonga kureba ngo omukamwana witu niwe yayisire abo kugira ngo niwe yapangira abayayi bo kwiza kumwita kandi shonge yarisi naza kumwita nabwo kugira ngo ebintu akayine bintu arakora entungukera tungura Uganda cyuko mukazenda kubyiba kubitwara wabo banyuma y'ekikoreki polisi ya Kyegegwa eyebembere DPC SP Adam Chimuli yakatandikiraho umuhigo nuko kushanga ngo mukazi wa Chifa akahereza abasigazi bashatu abasente beitiba twakola umuyigo mpaka mbitundu ebyenjawulo ebituliranye ebitusana twafuna abali mu kikolwa kino abateberezebwa okubeera mu kikolwa kino era wenjogerero nakulwa leero batututte ne batulaga ngeri ki gye bakolamu omusango guno nzugama ngo omukazi ogu kuza kwitiba aba bakabanza kuferwa omwana wabo nuko omukazi okuza mu bafumu bakamujura ngo iba niwe yahonjera omwana ngo kandi nayenda kwongera kunga omwana ondiijo nabwanyuma nawe amuhonje batandise dde omulimu ogw'okukola ku fayiro era we twogerera fayiro yaffe yawedde nga tugenda gitwalewo omuwabuzi wa gavumenti state attorney atuwabule nga ekigendereddwa mu ekyo kutwala muntu ono kutwala abantu bano mu kooti abanyabusare b'omugenzi nibashaba gavumenti okufubira bakwatwa omukazi kuza kwita braza wanje akajoga ekika kiitu then kuyazogera ekika kiitu then akamwita ari kumangu tarabe oraze kubikuratira abo kugira ngo no mukazi nyamukazi akashwerwa ayizire kureba mushija cyonka no bushija bwe akaragira abashija abandi abayayi babumwiho babutwara abakwatire batwara mu district ya Kyegegwa aho kotera atandike okurira emishango yabo gasha kwa Philip Murangira mu Kyegegwa.